Najprodavanije igračke konzole svih vremena. Igračke konzole su se prvi put na tržištu pojavile 1967. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i do dan danas su veoma popularne. Tačnije, iz dana u dan njihova popularnost raste. Prve konzole su obično bile konstrukcije koje su imale jednu ili manji broj igrica preko silikonskih memorijskih čipova. Konzole su doživele pravi bum 1972. godine pojavom igre Pong, koju je na tržište pustila američka proizvođačka kuća Atari. Vremenom su od zabave procvetale u čitavu industriju, čemu svedoči sledeća lista najpopularnijih konzola svih vremena. Nintendo Wii. Nintendova konzola, koja je bila namenjena i onima koji nisu toliki gejmeri, pojavila se 2006. godine i prodala 101 milion primeraka. Ova konzola donosi veliki preokret u svetu igranja, pri čemu se više ne sedi u fotelji, nego se stojeći u ruci drži jedan ili dva džojstika i pomeranjem ruku senzor prati vaše pokrete i prenosi u igru. Sve ovo začinjeno Nintendovim osjećajem za jednostavnost igranja namenjen za sve generacije. Sony PlayStation 1. Sonyjeva prva konzola koja je ušla na tržište i osvojila ga pojavila se 1994. godine i prodata u 102 miliona primeraka. Kompanija Nintendo pristupila je Sonyu da razvije CD-ROM, dodatak za igračku konzolu Super Nintendo. Kodno ime konzole bilo je SNES CD. Međutim, nakon što je pročitao originalni ugovor iz 1988. godine, Hiroshi Yamauchi, predsjednik Nintendoa u to vreme, je shvatio da prava na sve objavljene igre za SNES CD ima zapravo Sony, a ne Nintendo, što je doprinelo brzom raskidanju ugovora sa Sonyjem i potpisivanjem novog ugovora sa Philipsom. Nakon raskidanja ugovora, umjesto da napusti razvoj, Sony primenjuje projekat u PlayStation X i nastavlja da razvija sistem kao samostalnu igračku konzolu. Nintendo Game Boy. Najpoznatija prenosna konzola na svetu prvi put se pojavila 1989. godine i prodala se u 119 miliona primeraka. Kada se Game Boy prvi put pojavio, postao je veliki hit i ubrzo preplavio je ceo svet. Mnogi od nas se sećaju kako je izgledao prvi Game Boy i sa kakvom srećom i oduševljenjem smo provodili dane i noći igrajući se. Nintendo i Game Boy su prvi krenuli u razvijanju portabilnih igračkih konzola, a za njima su krenuli i ostali. Nintendo DS. Trenutno najpopularnija prenosna konzola na svetu pojavila se 2004. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, a do danas je prodata u 154 miliona primeraka. Nintendo DS predstavila je veliku novost u svetu konzola, jer ima dva LCD ekrana koji rade istovremeno. Jedan osetljiv na dodir, a drugi običan. Također sadrži ugrađen mikrofon i podršku za bežično povezivanje. New Super Mario Brothers! Wee-hee!
Sony PlayStation 2. Najprodavanija i najpopularnija konzola u istoriji pojavila se 2000. godine i prodala se u više od 155 miliona primeraka. Potražnja za konzolom je bila ogromna, a samo par miliona komada zbog kašnjenja u proizvodnji nije moglo da zadovolji tržište. Nepregledni redovi, fizički obračuni među kupcima su bili sastavni deo početka prodaje Sonyjeve konzole. I tek posle nekoliko meseci isporuka je bila stabilizovana, a za to vreme konzole su na online aukcijama dostizale i do 5 puta veću cenu od one u prodavnicama. Za prvi vikend prodaje u Japanu konzola je prodata u neverovatnih 90.000 primeraka, a do danas u više od 155 miliona, što je čini najprodavanijom konzolom u istoriji. Tome je doprinela i velika baza zadovoljnih korisnika PlayStationa, koji su automatski prešli na novu generaciju.